таомҳои миллиро низ яке аз бахшҳои фарҳангу маданияти ин ва ё он миллат мешуморанд. бахусус дар муҳоҷират ҳар як муҳоҷир бевосита таомҳои миллии ватани худро ёд мекунад. ин аст ки дирӯз бо ташаббуси Turn ном муассисаи маъруфи муҳоҷирон дар шаҳри Лондони Англия озмуни ошпазони муҳоҷир доир гардид. ҷое ки мо имрӯз ҷамъ омадем Mission Kitchen ё ошхонаи Mission аст. хеле шароитҳои хуб ҳам дорад ва барои дастгирӣ кардани оғоз кардани бизнес инҷо меояд ва онҳо ошхонаи худро бо тамоми асбобу ин ускунаҳои ошпазӣ ба шумо ройгон медиҳанд, истифода мебаред ва имрӯз ҳамаи ошпазҳо дар ошхона таомҳои худро пеш аз озмун пухтан тайёрӣ дидем ва баъд инҷо баровардем. Turn ном доштани ин муассиса бесабаб нест, зеро Turn дар забони англисӣ номи паррандаи хурдакакеро номанд, ки тамоми сол аз шимол ба ҷануб, аз шарқ ба ғарб муҳоҷират мекунад ва ин муассиса айнан барои дастгирию кӯмак ба амалӣ намудани бизнес лоиҳаҳои муҳоҷирон тавассути ҳамин гуна чорабинию барномаҳо хизмат мекунад. дар озмуни навбатии ошпазон зиёда аз 15 нафар намояндагони мамолики гуногуни ҷаҳон ширкат варзиданд. Я из Украины, из города Харьков. ман аз Украина ҳастам, аз шаҳри Харков. имрӯз инҷо дар Лондон шириниҳои худро муаррифӣ мекунам. ин торт яъне қандинаи ба ҳама маълуми Наполеон ва ширинии франсузӣ ки духтарони Украин онро каме тағйир доданд. шаклу маззааш ҳам ба худ хос аст. ҳаракат мекунам шириниҳои омода кардамро пешкаши хӯрандагон созам. дар ин лоиҳа бори аввал иштирок дорам ва чизи бисёр омӯхтам аз ин барнома бо шарофати бачаҳо ва бо шарофати имкониятҳо. На самом деле я очень многому научилась на этой программе, я благодарна ребятам и благодарна этой возможности. имрӯз мо дар ошхонаи махсуси Mission Kitchen дар озмуни Food Power ё қудрати ғизо ҳузур дорем, ки инҷо аз кишварҳои гуногун ошпазҳо ҷамъ омаданд. ман бори савум аст ки ин хонаводаи зеборо инҷо мебинам. аз ошхонаи онҳо шӯрбои бомаззаи қайладор, инчунин самбӯса, бичак ва қаламаи бомазза чашидам ва умед дорам ки онҳоро боз ва боз инҷо мебинам. тавре ки менеҷери ошхонаи Mission ишора кард, боиси хурсандист ки оилаи Маҷидовҳои самарқандӣ имсол низ дар ин озмун иштирок доранд. аниқтараш Шоҳбонуи хонадон Фархундабону инҷо хӯрданиҳои болаззати диёри бобоии хеш Самарқанди қандмандро омода месозад. салом, номи ман Фархунда ва ман имрӯз дар ин озмун иштирок кардем ва милли таомҳои самарқандӣ пухтам, қалама, нони самарқандӣ, бичаки алафин ва самбусаи гӯштин пухтам ва ман умед мекунам ки ба нони самарқандӣ имрӯз ғолиб мешавам. ин хонум ве аст ки аслан аз Эфиопия буда бо ҷидду ҷаҳд таомҳои миллии сарзаминашро омода намуда муаррифӣ мекунад то писанди ҳозирин гардад. номи ман Вей аз Эфиопия ҳастам. ҳоло ман 4 намуди ғизои вегенӣ омода кардам. хӯрокҳое ки ман тайёр мекунам асосан беглютен аст. имрӯз ман нони махсуси беглютен пухтам ки ба истеъмолгарон хеле маъқул шуда истодааст. ташаккур. ошпазҳо аз Сурия ва Нигерия низ инҷо хӯрокҳои миллии худро тайёр намуда пешкаши хӯрандагон месозанд. имрӯз ҳасиби нигерии гиёҳӣ тайёр кардам. боз шаурмаи мурғин бо соуси махсуси барбекюро ки худам ихтироъ кардам ба хӯрандагон пешкаш мекунам. ташаккур. My name is Luay. I'm a Syrian musician and chef. номи ман Луи, ман ҳам навозанда ва ҳам ошпаз аз Сурия ҳастам. имрӯз хӯроки махсуси миллии худамонро омода намудам ки бо мурғ ва сабзавотҳо омехта карда шудааст. инҷо хӯриш яъне салат ҳам ҳаст. хӯроки имрӯзаро ман каме дигар хел тайёр кардам, мисли таҷини марокаш ва хӯроки давраи Виктория яъне шарбати себ ҳамроҳ кардам. бо меваҳои хушк оро додам. Bedouin mansaf where they decorate with dry fruit as well. албатта таому шириниҳои миллии ҳар як минтақа таъм, ранг, тарзи пухт ва хусусиятҳои хоси худро дорад. аз ҷумла
خوراک‌های افغانستان نیز. اینا هم شیرینی هستن، مربوط به کشور خودم افغانستان میشه. هندمید چیز است و اینام گوشتفیل بسیار خوشمزه و کریسپی است. این خجور است، تقریبا در روغن جوش میخوره ولی بسیار از ظاهر کریسپی ولی داخلش بسیار سافت است، نرم. و این هم شیرچای است، شیرچای که رنگ ازی طبیعی است. ما با چای سبز میتونیم رنگ ازی را گلابی میسازیم، یعنی بسیار یک خوشمزه است. واقعا به افغانستان عموما میمان که میایه و خصوصا از طرف دیگر شیرچای با گوشتفیل یا خجور بسیار یک مچنگ خوبی داره، بسیار میتونیم میمان نوازی خوبی باش داشته باشیم. در این آشخانه میشن یک گوشه کتاب‌ها نیز موجود بوده است. آنها اساساً به طرز تیار کردن خوراک و طعام‌ها بخشیده شده است و جهت مهمی که مرا به خود جلب کرد در بین این کتاب‌ها بودن کتاب با نام سمرقند که در این کتاب درباره طعام‌های ملی مملکت‌های آسیای میانه نوشته شده است. آره، وقتی که در مهاجرت هر چیزی را که وابسته به وطن خود می‌بینید، اینان اختیار را از دست داده دیده به آن می‌دوزید. وقتی که کتاب سمرقند را ورق زدم، در آن در برابر معلومات‌های جالب عاید طعام‌های ملی سمرقند و طرز آماده کردن آنها، صورت‌های ریگستان، شاخ زنده و دیگر جایهای سمرقند را که برایم خیلی عزیزند نیز آورده شده بودند که دیر باز نظرم را برد. تاریخی هزار چندی تو عشق سمرقندی تو افراسیابی جاویدو حقاکی مرا قندی تو چشمه شعر شایی را بخاری را هستی مکان شاهی زنده و گوریمی بنا بدا بودی همان بنا بدا بودی همان. برمیگردیم به آزمون. خلاص هرچند این آزمون بود، اما من یگان نفر داوری را ندیدم که بهاگذاری کند. جهت عجیبش آن بود که به خوراک ها مهمانان بها میدادند. آنها برای چشیدن خوراک چیپته مخصوص خریده از طعام ها تناول کرده طریق تلفن بها میدادند که این شفافیت آزمون را تأمین می نمود. خلاص آزمون به آخر رسید و غالبان هم معین شدند. جای یکم به آشپزی سوریگی نور جهراج، جای دوم به آشپزی افیوپیایی واین تجن و جای سوم به آشپزی سوریگی لویی نصیب گردید. فرخ یلداشف از لندن مخصوص برای آریان.